Halo Rafaele, jel se čujemo? Dobar dan Filipe, dobar dan dragi gledatelji, evo nalazimo se ovdje u Perjašnici u općini Barilović u Karlovačkoj županiji. Kao što možete vidjeti, zima je 13. prosinca i danas smo došli ovdje u suradnji sa Hrvatskim izviđačkim savezom i šumoborcima saditi šume. Danas ćemo saditi sadnice hrasta lužnjaka za koje je izuzetno pogodno hladno vrijeme, upravo kako vidimo sad ovdje. I vidimo se. Eto, par informacija o tome što radimo, zašto to radimo, šta ćemo danas raditi i tako dalje. Znači, akciju Šumoborci smo pokrenuli da bismo pomogli obnovi naših šuma. 41. akcija danas u samo godinu dana. Znači, 3.500 ljudi poput vas, volontera, je do sada već sudjelovalo od 11. mjeseca prošle godine do danas. I posadili smo, evo s današnjim danom će biti oko 75.000 sadnica. Tako da, bravo svima. E sad, jedna informacija koju možda ne znate, a to je da Hrvatske šume godišnje u Hrvatskoj posade, šta mislite koliko stabala? 150 milijuna. Dobro. Nije. 10 milijuna. Da. Tako da ovaj naš dio koji mi posadimo, naspram ovog velikog dijela, nije pretjerano puno, ali je jako bitno. Jako je bitno zato što svaka sadnica koju posadi netko tko to ne mora raditi, evo poput svih vas i nas, uloži u to i neku ljubav i srce i tak dalje, znači jako puno. Onda ćete se podijeliti u grupe po, može biti 2, može biti čak 3. Okej. Onda pričekajte tu oko vatre, sad dolaze sadnice i saditi. To je to. Sadi se na otprilike metar i 20 jedne do druge sadnice prema gore. Još jedna stvar, sadnica mora ući sa korijenovim dlačicama u rupu skroz i onda kad ju zakopate i zatrpate dobro ju stisnite da u rupi ne ostane zraka. Ako su korijenove dlačice iznad rupe... Evo nas gledatelji, tu smo se upravo popeli na ovo brdo na kojem ćemo saditi. Sadnja je službeno počela. Možete vidjeti ovdje prizore ljudi koji drže u rukama sadnice zajedno sa ovim zanimljivim alatom o kojem ćemo čuti nešto kasnije. Sada ću kontaktirati svog prijatelja Filipa koji se nalazi na drugom kraju ovog velikog polja. Halo Filipe, kakva je situacija na vrhu brda? Prijem? Ja se čula? Prijem! Dobar dan Rafaele i dobar dan Filip iz režije. Evo mene eto isto na poziciji, malo dalje od kolege Rafaela. Ova je situacija poprilično slična kao kod tebe. Ljudi sade stabla, dronovi lete, doping dronovi lete. Eto nas doping dron prošao. Dobra snimka. Da, dobro polje kao što vidite sada. Eto sad ćemo malo nakon ovog priloga otići malo prošetati po terenu, malo upoznat ljude, pitat kak sade, kak kopaju i da vidimo se tamo. Eto dobar dan, evo sa profesorima smo, dobar dan, kako smo? Dobar dan, izvrsno. Kako ide, jel su zdrave? Vrijeme nas služi, sadnice su kompletne i bit će to odlično. Po programu i ko prava šuma, jeste čuli, da. Snijeg niste vidjeli u gradu. Tako i niste. Evo, profesor će pojesti nešto snijega da vam pokaže kako se to nekad radi. Da, mislim ono. Kako preživjeti u divljini? A inače, profesor je fan Bear Grillsa, pa... Dobra, evo imam pitanje. Gospođo, s čim vi to kopate? Kakva je to sprava? Je li to nešto oštro, nešto, šta je to, čem to služi? Nije, to se zove sadilja i time idemo u zemlju, jel? Nije ništa oštro. A to je zove se sadilja kao sadimo? Da. Mislim, to je baš senzacionalno, neki bi rekli. Ne, imate nešto da reći vi, gospođo? Nemam ništa za reći. Dobar dan, recite nam gospodine, što se radi ovdje? Kakav vam je dan? Kako ide? Evo, sadimo sadnice hrasta, lužnjaka, cure su vrijedne. Bome izgledaju, da? Da, bome izgledaju. Evo, sve je u redu, sve ide, pa ćemo vidjeti poslije. Radite ovo često? Skoro svaki dan, sada u jesen i u proljeće. Aha, pa super. Uvijek dolaze neke škole, neki što izviđači, ovo i tako. A je li teško po zimi? Ma ne, nije.
To smo mi naviknuti. Dobar dan, gospođo, jel vam ovo prvi put da sadite? Da. Mislim, tak ne izgledate vrlo, da baratate s time, da, profesionalno, dosta profesionalno. Hvala. A mislim, nema na čemu. Moram je da se malo u praksama, ali zahvaljujući gospodinu sada ide sve super glatko. Ne, to je super, da vidim. Daj kamerman, daj snimi, ovo je jako bitno, baš ovaj to dio. Vidiš, to ti kad oni vade sadilju iz zemlje da mogu staviti sadnicu, kužiš kako je to pametno zapravo. I onda to uništi, onda to sam pokopaju, kužiš. Dobar dan, evo nas kod novih gospodina i gospođa. Recite nam, mislim, ako mogu primijetiti, izgledate vrlo vrsni u ovome, malo ste, baš ste onak nekak, kako to velim, baš ste onak iskusni. Volim otvarati rupe. Možeš malo elaborirati na to? Znači, imate sadnicu, uzmete ju ovako malo pri vrhu i napravite rupu, zagurate ju sve do dole, znači sve do dole, znači ne smije ostati nijedna žilica od sadnice i onda na kraju ovako nogom, znači pritisnete da ne bi ništa bilo. I evo, to vam je sada hrast lužnjak za 20 godina. Ha kolega, došli ste ovdje iz nekog razloga? Odmor? Pred kameramanima? Imaš tam za reći neku priču, neki mit, neku legendu, nešto, neka Harry Potter horror story? Ono nisu stabla. Okreni se. To nisu stabla? Ne, ono je zapravo div u obliku stabla. Ko je koji je stablo? Isuse, kako je on misteriozan, lik je samo šetao. Nije mi ni rekao prokretu cijelu priču do kraja. Sad, ko je od ovih div? Oprostite, nismo i danas ovdje da radimo da sadimo neke sadnice? Jesmo, ali obavili smo već. Nismo obavili posao. Vi ste obavili svoj posao? Obavili smo posao, tako je. I sad radite što? Snjegović. Jel, kako ćete ga nazvati? Ne znam. Ja bih njega nazvao Dragi drugar. Dragi drugar. Eto, tako što nazvat ćemo ga Dragi po dragim ljudima i Drugar po drugoj gimnaziji. Nego, dobar dan gospodo i dame i gospodo, kako smo? Evo ide ti. Pa ja sam super, hvala na pitanju, kako ide s ovim sađanjem? Vidim da smo sve pri kraju, a? Znaš, odradili smo tu neki koliko metara, šta misliš mulja? A imamo već neki 150. Imamo 150. 150 metara kažeš mulja. Zasadili smo nekih sigurno 40 komada, 50. A jel? A zašto ovo radimo? Za dobrobit zemlje, da, to se misli, da. A zašto ovo radimo danas, jel znate? Zato da bi pošumili ovo područje. Ok, a zašto želimo pošumiti ovo područje? Zato jer nema dovoljno pošumljenih područja. Ok, i znači zemlja je u problemu, u prevodu, jel tako? Da. Mi se borimo sa šumama, to jest šumoborci smo i idemo staviti stabla. Da. Ja se slažem u potpunosti s tom izjavom. Halo Rafaele, Halo, mi smo gotovi s ove strane, posadili smo sva koje smo imali. Kako je kod tebe? Pa tu pijem čaj. Šta radiš, piješ čaj? Zabušavaš? Eto, to me to... Dragi gledatelji, Filip se dere na mene, tako da moramo privesti video kraju. Posadili smo čak 1000 sadnica hrasta lužnjaka. Možete vidjeti da su svi ponosni, da u euforiji piju čaj i jedu sendviče. Uskoro ćemo ići kući i moramo se posebno zahvaliti. Prvo se moramo posebno zahvaliti našoj školi drugoj gimnaziji koja je sudjelovala u ovoj predivnoj akciji, koja je napravljena u suradnji sa Hrvatskim izviđačkim savezom, šumoborcima i ostalim organizacijama. Ovo je bila izuzetno dobra akcija, kao što možete vidjeti rezultati su vidljivi i uz malo sreće za 20 godina ovdje će niknuti šuma hrasta lužnjaka. Evo profesore, jedan vic za kraj videa. Kaže Mujo, nema tu, nema drvo. Dobar je. Respekt.